Satu bentisan titiran, di pangerti, dijo hidup titiran tuh. Nah dijo hidup nih tuh. Diburi. Maman kawan ki? Apa makanannya? Godem mesru pun solas. Munyin tuh. Munyi halus. Ngengkuk solas. Mimih amak molet tuh. Bajang-bajangnya kedisengel nulih harap meneh. Banak munyin gede sing ngengkuk sing solas. Kengken munyin itu. Kuar keteguk. Angkuk. Kini bajang-bajang jalan ijo ke di situ. Saya nyada switcher agak babar nang pindo kan. Tumitisan titiran. Ciwan kedek kan nyatanya mau tumpuk tomadan seri tumpuk. Udah mau gae-gae. Bayu makan. Dan titirannya ama. Hei, ini malah dia menengah. Maksud dia tuh nanti kan? Iya, bayu makan kan ngangeh madu. Ngangeh. Aduh, yang Thailand munyen di beser kengkeng serpuh lawan kipu anak gede sepuh itu anak liak-liuk di bun itu. Oh di bahasa ada nak rame tuh munyen dia udah di sungai yang munyen tangan lan keluar kedegung angkuk